Isu Tentara Bayaran Amerika di Ukraina telah terkuak dengan adanya sebuah cuplikan pengarahan yang dilakukan Tentara Bayaran Amerika kepada rekannya. Video ini diunggah akun Telegram @aksme yang menuliskan petualangan Tentara Bayaran Amerika di Tanah Belgorod tidak berlangsung lama. Dan mereka berakhir dengan memalukan. Nasib buruk untuk semuanya, teman-teman. Ini bukan Afghanistan. Dan bukan Libya. Selamat datang di Rusia, bajingan. Saat di akhir video nampak gerombolan Tentara Bayaran Amerika memulai aksinya. Tapi sayang beribu sayang belum jauh ia melangkah sebuah granat menyerang sekumpulan tentara ini. So, look. Like crack, something like crack. Yeah, come here, yeah. What? What's the plan? Are we gonna keep pushing with them, or? This group previously of convoy. Yeah. Okay. So they're just pushing up in front of the convoy? Yeah. Okay. Nice. I guess this is all fucking non-combatant on this side anyways, so... Well, allegedly. I asked about Piff, about this listening. Puff, yeah? He told me about, one Russian is killed. Yeah. Because not our guys, but artillery and our guys only, like control. Alright. Nice. Oh yeah. Well, I'm glad that fucking it's color coordinated and all the fucking dudes are wearing yellow. Yeah, I do appreciate that. I fucking like that. Fuck it. Fucking give me a panic attack if they're fucking Blue and fucking yellow. blue or Yeah. But you see, Yeah. our guys. I love how the way that we showed the differences, like the fucking airsoft and paintball levels of team dedication. Dude, I'm just happy we're not out here in fucking jerseys. So like, hey, we're shirts, your skins. No, you can't put a shirt on. That's cheating. From you guys from Libya? Stupid question, but did we clear that? Не видим. Так мы в день по 2000. Я на пол Кракову. Броник мой, идите нахуй, где-то будет. Броник, дай. Есть высокий чип. Что? Улица, 12. Нет, я только не выстрелил. Пацаны, если что, улица 12. Длинный, командир погиб. Выстрел в голову. Все, могу одевать? Орлов погиб. Орлов погиб. Блять, американец погиб. Да ладно. Какой? Блять, у нас тоже. Значит, есть снайпер. Значит, есть снайпер, пацаны. Снайпер есть. Дуже важно. Лучше просто тупо з вікон. На вулиці не виходь. Нам передавали ночью, помнишь, Демпель, что снайпер работает? Есть снайпер, его так и не сняли, короче. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.